Adam normally tum, welcome back to my YouTube channel. Support K Riders. Da sinon na bang ke. Omu pen bang ang thon blog punai pun pe lo non ke dam ji la ke. Deng khan pun ke dam ji bu. Pun na bang ke litum title me thumbnail ke lang pen kini po pia pun te enami ma. Di ang lang dun bomo. Umat doya ke tang ak thelo pun order piam ke Barabati malom na pen adokan long bang stock over there la ti ko jai long pen siwani pu mat to hong nang kong le badi pian bang lo badi pi badi thon apor ma joan on ko lo sang le lu ko phun bang da ka dokan long stock over there mat long der chat le na bang ka dokan dan le yo pu dum hem pen bang plo te dak tini lo tini li pen dak phun bang so ni phun na bang la le yo nang le chi le phun pil pek do yo pi tong na du ni da OnePlus Nord CE3 Lite 5G lo la sinon na bang ke unboxing bang mo unboxing video bang extra lo banai ban po sinon na bang আপনি গম পাই লাভ নাই OnePlus Pro phone mene এটো লোৱা আমাৰ বাক পৰা বেগত সোমাম পৰি গৈছে color to ki এটা খুদিলে গম পাব tren একদম গুরু বাচ্চা মিস নাই তো ঘৰৰ হয় না পুরা ব্ল্যাক Rahman sir. Ini khas ikan ini deh. Khas ikan. Ikan. ke charge problem lagi phone by long chile lihat nih Don't worry tum finally ya pun abang ke long kilo nang itu manung paklang pon lo da full pipi sidak nanti dun ma hajat ma la bang ke itu man la bang ke extra video punati manung paklang pon lo bang ke em dam si bidar bang la ni pai pun di banting ni deh di akam do lang la ni non la video de vlogging bunai bong la ko pun anta non la mi dong data kita spawn lang ada lang bang do lang exam pe na bad do mane exam bang e pe na pe ting lang ya
Nak penting Pomo Mark 1150. Mat ebang. Dulu kami senang di tengah. Masih cuma itu om. Ini mere goblok sebang ke lapan dah ya sampai lepu. Itu mana ni orang cepat lang loh. Ini goblok abang ke one dah ini cuma ini channel lang like comment share and subscribe dan tonton subscribe dan subscribe juga.